ikakaye kandi ikomeye cyane isandaye mu isi yose aya masaha. Aka kanya mu isi yose hasandaye igisa n'igisasu cya misile karabutaka kiremereye cyane. Ni amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi aka kanya, akaba ari amakuru y'imvaho afite imvano ashobora no guteza imvururu zo ku rwego rutigeze rubaho mu butegetsi bw'u Burundi. Amakuru aturuka mu rugo rwa Honorable Agathon Rwasa ruherereye ahitwa Kibenga mu majyepfo ya Bujumbura, nayuko ngo hamaze gufatirwa imbunda nshyashya zigera kuri 5 zose nk'uko amakuru ava mu bakomeye mu iperereza ry'u Burundi abivuga. Gusa ngo hakaba hagikorwa iperereza ryo ku rwego rwo hejuru ngo rigaragaza aho izo mbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov zarimo zerekeza, kuko ngo amakuru ava muri karitsiye ya Kibenga mu Bujumbura aravuga ko ngo atari ubwa mbere mu rugo rwa Honorable Agathon Rwasa haciye intwaro nk'izo, ngo kuko no mu kwezi gushize zarahaciye ariko ntibaramenya aho ziherera, nubwo abenshi ngo bakeka ko zaba zarambutse ikiyaga Tanganyika zicishijwe mu ishyamba rya Rukoko zikoherereza abarwanyi bivugwa ko ari ab'umutwe Honorable Agathon Rwasa yaba yarashinze barimo kwitoreza muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ngo nubwo bimeze gutya, biravugwa ko ngo iperereza ry'u Burundi ridafite ububasha bwo gufunga umushingamateka Honorable Agathon Rwasa, ngo keretse perezida w'u Burundi wenyine Evariste Ndayishimiye ubwe ngo niwe watanga uruhushya rwo gufunga Honorable Agathon Rwasa. Ni mu gihe kandi bivugwa ko perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kwemera ko Honorable Agathon Rwasa afungwa kubera ko atinya ko amahanga yakeka ko ari gutoteza Honorable Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kubera ko amatora ya 2027 yegereje. Ibintu perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ko adashaka ko byagaragara mu Burundi, nubwo kandi bikomeje kuvugwa ko Honorable Agathon Rwasa we yamaze gutangaza ko amatora ya 2027 natemererwa kuyitabira, nk'uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko Honorable Agathon Rwasa atemerewe kwiyamamaza kuko ngo atujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo yemererwe kwitoza muri 2027. Ni mu gihe kandi bikomeje kuvugwa ko mu Burundi itsinda ry'ibihangange muri CNDD-FDD birimo umukenguzamateka General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika Madame Denise Bucumi, umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza, Reveriyano Ndikuriyo ukuriye umugambwe wa CNDD-FDD, General Prime Niyongabo ukuriye igisirikare cy'u Burundi FNDB, Lieutenant General Siraso Ntigurirwa ndetse na Lieutenant General Arengiyome Bunyoni uherutse gukurwa mu mpimba. Ngo aba bose baba baramaze gukora igisa no kwishyira hamwe ngo bahindure ubutegetsi mu Burundi mbere yuko haba amatora ya 2027. Ibintu bikomeza guteza ubwoba bwinshi mu Burundi, kuko ngo aba bose nta n'umwe washimishijwe nuko perezida Evariste Ndayishimiye yongera kwitoreza kuyobora Burundi mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi abenshi mu Barundi ngo bashaka ko CNDD-FDD itanga umukandida General Gervais Ndirakobuca akaba ari we wakwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi, nubwo bivugwa ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yahise amwitambika imbere bikomeye cyane, aho binavugwa ko Evariste Ndayishimiye ngo kugira ngo yemezwe n'inama ikomeye cyane ya CNDD-FDD nk'umukandida ngo yaba yaratanze amafaranga menshi cyane ndetse n'amategeko, kuko ngo yabwiye buri wese ko nadatorwa azahita akora ibintu bibi cyane mu Burundi, ngo birimo no gukura mu kazi benshi mu bakomeye muri CNDD-FDD, birimo no kwirukana bamwe mu banyepolitike bakomeye cyane n'ubundi baturuka mu ishyaka CNDD-FDD ari wo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Ibi ngibi kandi bikaba bikomeje kugaragaza ko mu mugambwe wa CNDD-FDD mu Burundi ndetse no mu butegetsi bwa CNDD-FDD buyowe na perezida Evariste Ndayishimiye ngo hakomeje kuvuga uruntu, hakomeje kuvugwa kutumvikana gukomeye cyane, mu gihe kandi no mu gisirikare cy'u Burundi cya FNDB bamwe mu bakomeye barimo abajenero
ngo barwanye urugamba rwa CNDD-FDD, by'umwihariko bahagarariwe na General Prime Niyongabo ukuriye igisirikare cy'u Burundi wanabaye muri FNL Paripe utuye Agathon Rwasa, ngo bakomeje kugaragaza ko ngo badashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko bukomeza kuyobora u Burundi, by'umwihariko ngo kwiyamamaza kwe kwa 2027 ni ikintu General Prime Niyongabo yagaragaje ko adashyigikiye namba, aho anavuga ko ngo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeza kugaragaza ko ngo ashaka kugomeza kuyobora u Burundi kandi bikomeje kuvugwa ko ngo ntacyo yagejeje ku Burundi gishyashya mu myaka amaze irenga 6 yose ku butegetsi, ngo ibintu bishobora guhinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Ibi ngibi kandi bikaba byarakomeje gutera ubwoba Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugore we Angelina Ndayubaha Ndayishimiye, kuko ngo bivugwa ko mu gihe rimwe Evariste Ndayishimiye ngo yazaba agiye mu mahanga, agiye nko mu nama nk'uko akunda kuzijyamo, ngo hazakorwa kudeta itunguranye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bigahita bihinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Ibi ngibi kandi bikaba bikomeje kuba mu gihe Lieutenant General Arengiyome Bunyoni ndetse n'umuryango we ngo bakomeje kurekarama, ngo bakomeje kwerekana yuko ngo badashyigikiye yuko bakomeza kunyarwa imitungo yabo n'ubuyobozi bw'u Burundi buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa ko ngo amazu yose yari akomeye cyane y'iki gihangange Lieutenant General Arengiyome Bunyoni, amamodoka yiwe yatwaraga ibicuruzwa byambukiranya imipaka kenshi byakundaga guca mu gihugu cya Tanzania, ngo ibi byose byamaze gufatirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ngo ikibabaza umuryango wa Lieutenant General Arengiyome Bunyoni ngo nuko Evariste Ndayishimiye ubwe ngo atafashe iyi mitungo ya Lieutenant General Arengiyome Bunyoni ngo inyungu ziyivamo azishyire mu isanduku y'igihugu cy'u Burundi nk'uko yabivugaga, ngo ahubwo ngo byagaragaye ko ngo imitungo ya Lieutenant General Arengiyome Bunyoni ngo n'inyungu ziyivamo zose ngo ahubwo ngo byigira mu mufuka wa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango we, maze ngo akishyurira umuryango w'amafaranga y'indengakamere mu gihe mu bintu byo kwishimisha biri aho ngaho gusa, byaba ibyo kujya gutembera ku mazi y'inyanja, byaba ibyo kujya mu mahoteli akomeye cyane yo mu mahanga nk'ayi Dubai ndetse n'ahandi. Ibi byose ngo bikaba bikomeje kugaragaza ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo akomeje kwikubira umutungo wa Lieutenant General Arengiyome Bunyoni, ibintu bikomeje gushyira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu kaga gakomeye cyane, kuko bivugwa ko ngo mu gihe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yazaba avuye ku butegetsi ngo yazabazwa ibi bintu.